Imibereho y'ikiremwa muntu aho iva ikagera irangwa no kubihakuye kugira ngo agere ku ntego yiyemeje, cyane ko buri wese aba afite indoto z'ibyo yifuza kugeraho mu buzima. Bamwe amahirwe arabasekera, abandi bikanga, gusa muri uko kwanga ntawagacitse intege kuko ari rwo rugendo, kandi umunyarwanda yaciye neza umugani ngo ntagahora gahanze. Muri iki kiganiro menya cy'uyu munsi ngiye kukubwira abantu 5 nibura utatinya kuvuga ko uyu mwaka useze ku gasongero muri iki gihugu. Nje ndi muvandimwe Penuel, iyi ni Mera Rwanda. Iki ni ikiganiro menya. Abantu 5 bahagaze neza kurusha abandi muri uyu mwaka, wakwibaza ngo nabahe? Mu nkuru dukesha ikinyamakuru Umuryango yashyize ahagaragara urutonde rw'abantu 5 bahagaze neza kurusha abandi muri uyu mwaka, akaba ari we ngiye kugusangiza muri aka kanya. Tudatinze rero, reka tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga General Mubaraka Muganga. Uyu ni umwe mu bafite ibigwi ntagereranywa mu gisirikare cy'u Rwanda uhereye ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'ibindi bikorwa by'indashyikirwa yakomeje gukorana nyuma yaho. General Mubaraka Muganga afite imidali y'uruhuriranye yagiye yambikwa mu bihe bitandukanye kubera ibigwi bye. Akaba yaragizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuwa 5 Kamena 2023. Amakuru ari ku rubuga rwa murandasi rw'ingabo z'u Rwanda yerekana ko General Mubaraka Muganga yabonye izuba mu 1967, bivuze ko afite imyaka 56 y'amavuko. Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yazamuye mu ntera Fandi Mubaraka Muganga umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, amuha ipeti rya General. Ni icyemezo cyatangajwe tariki 20 Ukuboza 2020 mu itangazo RDF yashyize hanze. Muri Kamena 2023 nibwo Muganga yageze umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye General Bosco Kazura. Mubaraka Muganga mbere yo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yahoze ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka kuva kuwa 4 Kamena 2021. General Muganga yabaye umuyobozi wa division ya 4 kuva muri 2008 kugeza 2012, naho 2013 kugeza 2015 aba umuyobozi wa division ya 3 ku ngabo z'u Rwanda. Tugeze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umunyarwandakazi Claire Kamanzi wahoze ayobora RDB. Urungubu n'abandi mu basoje umwaka neza kuko ubu byamaze gutangazwa ko yagizwe umuyobozi wa NBA Africa, cyemejwe kuwa 27 Ukuboza 2023. Ubwo Kamanzi ni umunyamategeko ariko uzwiho kuyobora ibigo by'ubucuruzi. Niwe mugore wa mbere uyoboye uyu muryango ku rwego rwa Afrika. Akamanzi kandi yari amaze igihe kirekire ayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Muri NBA Africa azatangira umurimo tariki ya 23 Mutarama 2024. Ibyo byose nibyo bitumye Karera Kamanzi ari we twashyize ku mwanya wa kabiri mu basoje uyu mwaka neza. Ku mwanya wa 3 mu basoje uyu mwaka bahagaze neza turahasanga Cleophas Barore. Ni pastor yahawe inshingano cyane Perezida Kagame zo kuyobora RBA. Cleophas Barore umaze imyaka 28 mu itangazamakuru yahawe izi nshingano nyuma y'amezi 5 azamuwe mu ntera akagirwa umujyanama w'umuyobozi mukuru wa RBA ushinzwe ubuziranenge bw'ibitambuka kuri RBA, Senior Advisor to DG Content and Standard. Barore Cleophas yakoze muri Olympique yaje kuba RBA kuva yatangira akazi k'ubunyamakuru kugeza magingo aya. Numwe mu banyamakuru bakunzwe cyane kugeza ubu bitewe n'ubuhanga yagiye agaragaza mu gusoma ibinyamakuru mu kiganiro makuru mu binyamakuru gica kuri Radio Rwanda kiba buri wa 6, ndetse akundirwa uburyo ayobora ibiganiro kuri radio na televiziyo Rwanda. Ku mwanya wa 4 turahasanga umuhanzi Mugisha Benjamin. Uyu nguyu yamamaye nka Debeni. Uyu ni umuhanzi nyarwanda ubimazemo igihe, akora indirimbo nyinshi zikundwa na benshi haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yagiye agira ibitaramo bimwinjiza agatubutse nk'icyaherutse mu gihugu cy'u Burundi. Kuri iyi nshuro Mugisha Benjamin umuntu ntiyaza kuvuga ko umwaka wa 2023 soje Debeni ahagaze neza, kuko nyuma y'imyaka itari mike yishyuzwa ubukwe byarangiye abukoze bw'igitangaza n'umukunzi we Pamela mu birori binogeye ijisho byabereye muri Kigali Convention Center. Si ibyo gusa
bitumye The Ben asozanya umwaka akanyamuneza kuko n'indirimbo nshyashya yasohoye yayihimbiye umugore we yitwa Pamela yitwa Ni Forever iri kubica bigacika haba mu rw'umusozi igihumbi n'ibwota amasimbi. Reka nsoreze ku mwanya wa 5. Narindiho nkubwira abantu bafite ibintu bagiye bageraho muri uyu mwaka bikaba bitumye uyu mwaka ubasize bahagaze neza haba mu mifuka yabo haba ku cyubahiro. Reka noneho dusoneze ku mwanya wa 5. Wakwibaza ngo ninde tugiye gusorezaho? Reka nsoneze kuri Israel Mbonyi Cyambo umaze gushimangira ko ari umuhanzi byoroshye kuzagera ku bigwi bye. Washingira ku bitaramo birenze kimwe amaze gukorera hirya no hino ku isi bikitabirwa byuzuye kandi biba byashyizwe ku giciro kitari gito. Uyu muhanzi ushoje umwaka neza cyane nk'igitaramo cye giheruka cyaciye impaka ko akunzwe bidasubirwaho, ni mu gihe haburaga iminsi 2 yonyine ngo igitaramo nyirizina cya Israel Mbonyi Icyambu Live Concert Edition 2 ko ya 25 Ukuboza 2023. Gusa igitangaje amatike yari yamaze gushira habura amasaha 48 yonyine. Bisobanuye urukundo abantu bafitiye uyu muhanzi ku buryo buri umwe mu bushobozi bwe n'itike yaguze aba yifuza kuhagera kare agafata ibyicaro bishobora gutuma abasha kunyurwa birushijeho. Israel Mbonyi arenga miliyoni 100 niyo yinjije mu mpera z'uyu mwaka mu gitaramo cye giheruka binyuze mu buryo bw'amatike yaguzwe hatabariwe n'ayabaterankunga batari bake bakoranye nawe. Kuzigereranya rusange kuri buri muntu itike yaguze nibwo usanga ko bihwanye n'ayo mafaranga 10,000 ku myanya 10,000 ku bantu 10,000. Nshuti rero ni naha dusubikiye iki kiganiro njye wakikugezaga undi muvandimwe Penuel. Iyi ni Umira Rwanda, mukomeze kugubwa neza. Niba utarakora subscribe uyikora aka kanya kugira ngo tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha. Hari igitekerezo cyangwa icyifuzo wifuza kutugezaho cyangwa inyunganizi wakwandika muri comment byaba ari umwihariko ukadusura kuri contact cyangwa email biri muri description. Imana ibarinde.